Oh, nuko ndabona abantu muriko murashika hoba d'abord Yes. maze ndabamenyesha mwese yuko ntanguye ino space ndi mfise ubwoba kuko ni irya mbere vraiment novuga ati ngira ngire ikiganiro ngo tuganire ngo Kivu ngo M23 Congo ubundi maranja kumviriza nkagerageza gutahura bishobotse nkasaba ijambo ariko ni irya mbere n'ukuri fashe leadership muri Muhire space yashitse ahubwo muhetse hose. Muhire yashitse aze abe co-host Na nabanje Aimable kumufata yarafise ijambo. navuze ati ewana muze ikintu kindyoheye na Muhire twanabivuganye muri DM namubariye kereka je ndayugurure nk'umurundi kazi hanyuma tuganire kuko iki ni ikibazo kituraba twese n'abavyumva baze kubona yuko dusangira ikiyago twese kuri ino topic dushimire Reynolds yaduhuje twese kugira ngo tuganire kuri ino suje. Muhire ndagushimiye cyane rwose kuza kuba co-host kugira ngo dusangire kino kiyago. Ndizeye yuko uza kumfasha aha jewe ndi kw'ishuri n'abandi benshi muriko tworoshe mu mutwe ko turiko turiga hariho abantu babizi hariho abantu ari histoire yabo iyo tuvuze Kivu M23 hariho abantu ari ubuzima bwabo hariho abantu bariko barigwanira kandi turabashigikira hanyuma tugashaka kumva kugira batwigishe nyene biriko biragenda hoba wari wavuze ngo ubu wa mbere kuvuga ijambo ngaha kandi wabaye n'uwa mbere gushika reka twumve rero urakoze atarafata ijambo hoba uraho neza? Yes. Ni poa Muhire. Uraona? Umeze neza? Kidogo tu. Lakini turashima ku bikorwa vy'intare. Okay. Urakoze cyane n'ubundi urakurikiraho. Reka mbanze ngarantise mushiki wanjye ndondera mangetengete. Ubwire yuko ndondeza nkugarantise ko nta kibazo uri bugire turi hano aba bose ureba ni intare ni M23 nabo mu karere hano tugira abarundi b'abarwanashyaka bakomeye cyane kandi biza amateka banayasobanukiwe bayabayemo ku rwego twebwe nta nubwo twafungura arasize inkweto yabo. Tugira abanyarwanda babizi neza n'abanyarwandakazi baza hano bakabivuga bakavuga kuri badaciye ku ruhande rwose nabo turabagira kandi ntacyo wababurana. Tugira n'abakongomani bavuka mu burasirazuba bwa Kongo babizi neza babibayemo ndetse ni impirimbanyi kuva bavuka kugeza n'uyu munsi barwana n'ikibi kandi ubu ngubu bafite icyizere cy'uko bazatsinda bafatanyije n'imbaraga z'akarere kubera ingabo baduteye mu bitugu. Dufite n'abandi bantu hano bo mu nzego zitandukanye bajya baza kudutega amatwi tukabona baratwandikiye ukabona umuntu ni nka minisita ukabona undi ni generali ariko agafata akanya utazi ko ari muri anonymous akakwandikira akakubwira ati vraiment iriya space mwakoze yari iryoshye gusangira ikiganiro kuriya bimeze neza. N'abandi b'abanyamateka bagiye baba muri guverinoma za Kongo tujya dutumira bakaza hano noneho bakabivuga neza babibayemo bazi amateka bagakora no mu nzego zikomeye haba inzego z'iperereza haba inzego z'umutekano mu gihugu imbere haba inzego ziri administrative ziri legislative byose bazikozemo abo ngabo turabagira hano. Rero feel free hano nta wakurimanganya ngo kubeshya ibintu noneho ngo avuge ngo aragenderaho hano bamugisha impaka ugacya bukira. Icyo nkugarantisa cyo nuko hari ubundi buryo tujya tugira mbonereho kubwira abarundi bumva babikeneye hari izindi hari ukundi tujya tubikora abashaka kwiga amateka nk'abo mu karere tukishyira hamwe twamara kwishyira hamwe iyo departement rwose turayigira muri M23 kuko ngewe ntabwo ni nka wa wundi uvuga ngo ngewe ngo murabona gusinda umuvugizi wa M23 sindiwe ariko mfite uburenganzira buvuga kuri M23 kuko nyende M23
rero twebwe tugira kandi gatsinda ku ruhande gafata gatya kagakora mobilisation, noneho nk'iyo nka Ndondeza wenda mvuge mu mbarabo ntangaho urugero, wenda Diane Raziska n'abandi badamu, mukishyira hamwe mukavuga muti natwe turashaka ngo muduhereze ku byiza, mudusangize ku mateka yaranze ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari. Barayaguha bakayava imuzi, basomye ibitabo byanditswe n'abahanga ba kera, bakakubwira ibyo babayemo n'ibigezweho ubu ngubu na politiki igiye kugenga akarere mu myaka 5 iri imbere, ku buryo ki abantu ibintu byose bigiye guhinduka. Ibyo rero abazabishaka bazanyandikire DM, dufite ukuntu tubyorganiza, twarangiza rwose tukabikora neza, kandi tumaze kugira itsinda rinini navuga ry'abamama nshimira cyane, kandi abenshi twagiye duhurira hano kuri space uyu munsi akaba ari abarwanashyaka ku rwego bavuga bati vuba aha ngaha natwe tuzajya kuri tele rwose, ku buryo kingira ngo bamwe bari no kwiyumva hano simbavuga amazina, bambwiye bati Muhire ukagenda ukadusiga ukagera muri Kongo ugakora space kuri video, warangiza wadusize ntabwo tuzakizanya. Ababyeyi mwe muhumure, tuzajyana n'abagabo bari hano twabisezeranye, twebwe twiteguye kugenda ejo bundi, abazaba bari tayari tuzamanukana, ntabwo twe tubigira ibanga kubera ko hariya ni iwacu, ntawe twibye, twavuyeyo gusa duhunze kubera circonstance zironda akarere, zironda koko, nironda icyo turi cyo, mwabyumvishe faciès. Rero ibyo byose ntabwo bidutera ubwoba iyo turi kuvuga hano, kubera ko ntabwo twapfuye, ntabwo ngubu ariho dutinya gupfa kuruta uko twapfuye kera. Ndondeza rero feel free, icyo ushaka cyose hano urakihamenyera. Dufite abasaza nka ba Aimable, dufite abasore nka ba Gabiro, dufite ba Mucyo hano nababonye, basenya mwiza ni umurundi mwene wanyu ari kuzi ibintu cyane, n'abandi hano ntarondoye, abo bose uraza kuganira nabo kandi urishima. Yes, numva noneho nibyo ngibyo navugaga. Hoba yasubirana ijambo, murakoze. Muhire tuguha amashi, hanyuma wavuze ngo tukwandikire muri DM. Noselman amaze kukwandikira kandi ndanabivugiye nahabona, nshiramwo nukwemera kabura kuze sije sininyegeza icone, ndakeneye kwiga, ndakeneye kumenya ibyo abandi abantu bariko bariga ibintu byo kubaka igihugu cabo, n'abandi bariko barabyiga ahandi, munshiremwo ari byubaka abanyagihugu kandi bigasonera abenegihugu bose, muzobishiremwo. Ibyo nanka n'iby'ivanguramoko, ibyo nanka n'ibyabo guhohotera abandi, ibyo ndabyanka, ariko ibyo twiga ku bana ibyo muranshiramwo n'ukuri mbaye ndashima. Urakoze cyane, tuzavugana muri DM hanyuma tubipange. Yego hoba. Yes. None ko iyo urinze byose bishoboka, nuko ufite igihe nagize problème technique, ariko hari akantu muzehe yavuze hagera, sinzi ko ari ngaha cyane yayumva azabyumve, kuko nivyo bakoresha n'abarya bakongomani kana FDLR n'ibyikoresha ibintu bavuga ngo aba ex-fan interamwe ngo bahunze ngo bafise ngo mu ma 20-30 ngo umuntu abatama, ntatwenga cyane gose, kandi bikavuga abantu bitwa ko ari aba intellectuel bazi ngo barusha ubwenge abandi bantu. Ariko nkaca nibuka abana baririmba ngo Banyarwanda Abatutsi barudi kwabo Rwanda, ukumva bitakwira, ukumva wa mu general muri New York Kivu mu Maimai avuga ko Abatutsi bagomba kubirukana no kubica n'ivyabo byose bakica zanka, twumva bavuga ko ari signe yo komora Umututsi, yo kwica Umututsi. Hanyuma ukumva abantu bavuga ngo abo bantu ngo babaye ngo batama. Abantu ntibabaye batama, kuko ideologie ntipfa. Iyo umuntu atayihagaritse ikomeza ikura. Umwana avuka ubunye kugena ababwiye za video, ahubwo muhiruze kwishiraho ngaho ipinning ngaho,
abana bato baririmba ngo banyarwanda batutsi barudi kwabo, hanyuma ukaza ukubaha ukavuga ngo lekoze ngo ziva mu Rwanda, ngo izo FDR ngo zarashaje. No, ideoloji ntiyashaje, ideoloji y'abanazi n'ubu iracahari, ni inye ya extreme droite tubona ngaha ubu muri Europe no muri muze y'aba supremaciste tubona ntiyapfuye. Kandi iyo utayikuyeho ngo uyicecekeshe n'abayikora ubahindure canke ubacecekeshe kabisa, ngo bahane ubafungira ahantu, ikomeza yidevelopa. Ubu unye iri no mu bakongomani bahari ya Kinshasa, nirya ideoloji Onana iriko aravuga, niyo ideoloji ituma Neva akura abasirikare mu Burundi akabatwara muri Kongo, niyo ideoloji iriko irakora. Rero ukacuza ukivugisha amajambo nk'ayo, mugire attention cyane gose n'aba bantu bibaza ngo baciye ubwenge kurusha abandi. Iki kintu abantu ico nico basigaye bama bakoresha, ngo ntimutubwiye ngo bage ngo barashaje no, bakomeje bigisha. Ubu unye iyi ideoloji yari irepanze, hariho n'abantu muri Zimbabwe, muri Afrika, muri Tanzania bayikoresha, hanyuma mukaza kuvuga ngaha babesha bagira abantu. Hari ibintu abantu badakwiye kuza bararonka ijambo ngaha, bafise uburozi mu kanwa kabo kandi bigira ni amarura yiyambika intuze y'intama. Murakoze. Ibyo nabikunda, urakoze cyane. ikigatanyakazi Da, reka ntanga akantu gatoya Gabiro ntanze, ariko ni petit frere nta kibazo, kuko ndagira njyame, ndakora akazi mu gatondo, sivyo? kari wema. Ego nshuti, noneho hari ikintu avuzeho kiramfashije cyane mu by'ukuri. Hari uyu ni Aimable uri kuvuga ikirundi. ego ndakizi, ndi murundi jewe, tubizi jewe bampora ko Go ahead. umunyarwanda barampohotera sevre. Je suis pas rwandais, au contraire je suis burundais. Nuko noneho hari abantu amagambo yabo menshi ni vene nk'iy'inzoka. Uvuze ibintu byiza cyane, nk'umuntu wavuga ngo ikintu cyose ari ideologie génocidaire na génocide en soi, n'icyaha cya génocide uko kidasaza niko na ideologie génocidaire idasaza. Nababaye kuba hari abasore, hari umwana wita Kabusenge General, nari mfite kumubwira ko iwe ndamuzi, yavutse twavuye ahantu hamwe, ari umwana niyo yavukiye. Nari kumuhera ku muntu wa mbere wapfuye yicwa nta kintu cya ekonomi bashaka, abantu bapfuye mu bibogobogo, on ne produit rien. Nibaza izo mfu ziri ekonomike zanyobeye. Nari kuza mubwira n'amazina y'abantu, Nyanaka yazize iki, Nyanaka yazize iki, Nyanaka yazize iki, Nyanaka yazize iki. Birababaje. Kujya umubwiriza yavuze ngo mon peuple périt à cause de l'ignorance, kutamenya kwica abantu. Yari yabivuze Thierry. Muze mureka tuye dusubiza abantu, tunahe n'abantu dukurikije context, twumva umuntu, uyu muntu kino kintu akivuze gute. Byambabaje cyane, ariko mu by'ukuri njyewe kiza kimpumuriza umutima, ntabwo ncika intege, kuko nzi ko imbere hari ibyiza. Niba este ya Kongo igize amahoro, ikagera amahoro byibuze nko kuri 80%, uko njye ntekereza selon moi,
uburundi buzogira amahoro 150 150 tigute n'abarundi ntibaryohe ntibishimye ujya warizaga kwakira ku mubyimba ntabwo abarundi bishimye dufite abavandimwe bari Bujumbura ubuzima barimo ibujumbura na este ya Congo ubanza niyo kapitale ya mbere ku isi iri ku mupaka kuruta abandi niyo mpamvu abaturage bo surtout abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi bari muri Congo biyumvamo ibujumbura kuruta Kinshasa umuntu ararwara akirukira Bujumbura niko kuva kera Burundi bukira Burundi butarabwaguriwe hamwe n'akabwa wa mugani wa Yohana Bikomago ababyeyi bacu abana bacu abavandimwe bacu bose imagine ko twari dutuye muri Katanga a quelques kilomètres de la Zambie ariko twavagayo tukaja ku bitaro hehe tukajya kuvurirwa Bujumbura Uburundi bukira Burundi butarabwagurirwamo n'akabwa kuvuga ngo Burundi bwabagaza navuze Uburundi nyaburundi Uburundi bwacu bwabagaza bwa Buyoya butarapfa niho twavurirwaga abavandimwe bacu bakora imirimo bahabwaga bwari ukwigisha abana b'abarundi dufunga mikoro yawe dufunga mikoro yawe mufungire witwa Dudu Dudu urafunga mikoro cyangwa utumanuka ndakeka yayifunze yayifunze none ko bisubiramo yayifunze yayifunze Vaziye mambure wakomeza Aimable wo kugura mikoro okay muranyumva noneho ego rero tukiyumva mu Bujumbura twebwe twiyumva mu Burundi kuruta handi nkuko ariho twegereye kuko iwe ari igihugu nitugira amahoro hariya amahoro makeye byibuze i Burundi buzagira amahoro menshi turabyizeye kandi turabyiringiye kandi birahari muhumure mwabarundi namwe mwahejwe je nabaye Bujumbura abantu bapfa mu Gatumba jana ari Burundi nari mu Ngagara nari muri quartier 5 hari muvuma nabagamo z'umutama butamacero nayibagamo twayikoreraga hariya murabizi hariya kw'izone ya Ngagara uko abarundi bari bameze ukwishura ukizana kw'abarundi ubu nyine siko bakimeze nta murundi wagendanaga ubwoba mu buzima bwabo umurundi umuntu yari afise amazi abiri imwe ayikodesha indi akayibamo ntabwo uwo mutama yirirwaga agenda ayerera mu muhanda ngo arimo arashaka akazi umutama yirirwa mu rugo imuhira nimugoroba akagenda kwirigara agatumiza ikiyeri n'undi mutama akaza bakishyira kwirigara bakayaga ngaba barundi nyabo ariko ubu ngubu byaba bikibaho ntibibaho urwo dupfuye nibwo nabo bapfuye ariko bavandimwe mu by'ukuri reka mbarenye umutima amahoro yacu niyo mahoro yanyu turizera ko mu minsi mikeya Imana izadutabara
kuko regime yanyu ntizakomeza kuba regime nk'iri kuko ifata abantu oya toute chose a sa fin buri kimwe cyose kigira iherezo jewe ndabona amasaha yanjye akuze ndabona ari minuit kandi ndazinduka nje ku kazi mukomeze muryoherwe kandi muyage imana ikomeze babane namwe murakoze urakoze cyane Aimable nawe ugire ijoro ryiza ndiko ndumviriza Aimable nariko numva ukungene tugira ibibazo byo gutembera twiyumva mu mahoro mu bihugu twavukiyemo n'ibihugu bibanyi haba hari abantu dusa ariko ugasanga turaza ngaha muri Amerika tukaja muri Europe tukaja muri Australia ahantu haba hari abantu ubundi ibihugu byabo utavuga ngo baranakunda n'ibihugu byacu ahubwo usanga baba bariko barabisambura ariko bizarma ugasanga niho hantu tuza gutembera ugatambuka ntugire ubwoba harageze n'ukuri harageze yuko no mu bihugu by'iwacu no muri Afurika dushobora kuba gushikira iyo stade mvuga nti ndashobora kuja i Burundi ntafise ubwoba yuko baza kunyica je nta naho nokwegera no mu ndoto yanje ndose ndiko ndinjira mu Burundi no munsi yoba ariko shmara noca mvyuka icuya kindenze ariko hari igihe numviriza n'abandi nkumva umenga no muri Congo ndashobora kugira ibibazo ivyo bintu vraiment n'ukuri ico dushobora gukora cyose kugira ngo ivyo bintu bihagarare dushobore kwisanzura dushobore kubaka ibihugu by'iwacu no kugishirikira ababa bariko barabigwanya nabo baba bagomba yuko tuguma turiko turagwana dupfa amazuru dupfa ibintu atanaho bifise naho bihagarariye abo no kubagwanya ndibuka twariko turibuka mu minsi iheze abantu b'abanyamurenge biciwe i Burundi hanyuma ndiko ndabumviriza numvisemo resilience nyinshi bariko baravuga ngo ubu uye abacitse ku icumu hariho ababyaye abana ubu barakuze hariho abagiye mu mashuri ubu barize hariho abafise doctora hariho umuntu yariko aragira témoignage ajeje kuvuga ingene hariho abagiye mu bindi bihugu ubu babayeho neza bashoboye kuvamo ikintu bafite amafamiye yari stable ariko uwagiye kubica wewe aracari ikigugu cicaye quelque part mu bukene nimba kiriho nimba atishwe n'izindi ngwara n'ubukene kuko baramurungitse kuja kubica ariko vyamumariye nanake les survivants barabayeho neza kumusumba noneho n'uwe bariko baranigwanira kandi bafise n'inguvu abandi nabo nk'uko nibaza ko ari muhire ariko arabivuga imbere abandi nabo ugasanga basigaranye umunwa gusa basigaye kuza ngaha gupinga ariko ntaco bagifise ntaco bagifise je abantu n'ukuri ndiko ndumviriza lutte y'abanyamurenge ndumva ndi inspiré cane rwose vraiment ndondeza sa nagira amanuke ariko hari akantu nagomba kuvuga nta iyi ideologie iriko irakora ubu ntawe idakora ko naho woja hage boca bakubwira nawe ndibuka hariho iradiyo yigeze kuvuga bariko baravuga abantu bahunze mu nkambi y'i Rusenda muri Congo hariho bamwe bari bararonse uduka iki bagenda guca ingero bararonka uduka abamayimayi binjiye mu ikambi bafata izo nka ngo kubera ngo ari abatutsi b'abarundi iyo kambi ya Rusenda ni y'abatutsi nibo batewe ceux qui étaient visés bari abatutsi gusa pour vous dire quoi ntibikiri ivy'abatutsi bo muri Congo ntibikiri ivy'abatutsi b'i Burundi ni partout ni hose rero kwigwanya twebwe twifuza amahoro nta wifuza ikibi ariko iyo atayindi solution isigaye mu kwigwanaho nk'uko hariho twigwanaho hariho M23 murakoze mugira ibiganiro byiza ngomba no kubasezera amanuke ariko hariho baziri ku nama na basenya mwiza boduga bakadusangiza ikintu mugira ijoro ryiza ijoro ryiza hoba wakoze cyane Gabiro ndakumva ndondeza yambu cyane yambu umukomere kandi Imana iheze umugisha
twese niba niba munumva rero muzamure amaboko. turakumva ijana ku ijana. Murakoze kandi ndabashimiye cyane kuba mwemeye gufata uno mwanya n'ubundi mugakomeza ikiganiro, ubwo cyari kigiye kurangirira ahantu mu by'ukuri umwanzi yakwifuza ko kirangirira. Kandi intego y'ikiganiro cyangwa se ibyavugirwagamo ni ibintu bifite imbaraga nyinshi kandi bifite n'agaciro kuruta uko abantu babivugira hano. Ariko rero reka tugerageze kuvuga ibyo dushobora kuvuga, kuko ntabwo byose tubizi, ariko kandi kuba tutazi byose ntibisobanura ko tutazi ukuri. Ikigira kabiri, gusubiza abantu baca hano muri space, benshi bavuga wumva bafite bamwe batazi n'ibyo banavuga, abandi birengagiza ukuri bazi. Ibyo bintu ntabwo waza kubisubiza hano ngo birangize ngo abantu bumve ko banyuzwe 100%. Ariko reka njyewe nafata umwanya kuko natangiye gusaba kugira ngo mu mpakanya kare mba nashimwe ko ni space yakomerejeho. Njye nahageze umugabo witwa Manyota agihari, nabanje no kuzamuka ngo wenda ngo namubaze, kubera ko Manyota muzi ahantu bita Bukavu escortinga umuntu runaka, ntajya kuvuga kuko muvuze wenda byaje kuba n'ibibazo kuri we. Icyo gihe yari umusirikare mutoya cyane utangana n'ibyo nza numva avuga kuri space hano, avuga ibyazi atanazi. Ntibyakuze ko uwo mwanya nkubona wenda umubaze agira icyo ansubiza. Rero byakomeje biza kugera ku bibazo byo mu karere muri Est, kandi ugiye kureba n'ibibazo bimaze gufata undi murongo kandi munini cyane ukomeye, ku buryo bisaba imbaraga ndetse n'ubwitange kugira ngo uyu mwuka mubi utsindwe burundu. Impamvu mbivuga ni iyi ngiyi, niba muri kumva mumbwire, wenda hari igihe network zigenda itakara umuntu akavuga turi kukumva sijyari. Yes. Iyo wumva abantu bazamura ibibazo buri gihe, abantu turicwa, kandi abicwa bari tageti ni Abatutsi, si ibyo gutsinda. Hari n'ukuntu abantu bazabyitiranya bagatangira kuvuga ngo byatangiye mu 2017 ngo batera Umurenge, abandi ngo 2021 M23, abandi RCD, abandi AFDL. So byose birashoboka ko ni igihe cyagiye kiba kugeza ku cyo turi mu uyu munsi. Rero ibibazo byatangiye mu buryo buri wese hano kujya kwisobanura byasaba umwanya, kugira ngo tufatire umwanya kugira ngo buri wese yumve, nawe bari muri narrative babyumve, ariko ntitwawubona. Abantu bazi amateka kuturusha y'akarere cyangwa se Afurika mbere y'uko abazungu baza, batumanukira bakazaja kuverifiya inoti ya Congo Belge, Rwanda y'u Burundi, iri intore, kandi intore ntabwo ziba muri Equateur. Intore mvuze gutyo buri wese yabyumva, ndetse zoro ni ifoto y'urufaranga iriho n'inka z'inyambo ziri ubona barasa batagiye kuzirya ngo bazice, kuko baba bumva ko bagomba kwicana ba nyirazo. So ibibazo ni ibya kera, kandi nta n'umuntu n'umwe, yaba abazungu yaba undi wese uzana amashuri yize ibyo yasomye byanditswe n'abahezanguni b'Abafaransa n'Abadage n'Ababirigi,
ngo yumve ko ibyo yanditse ari byo tuzumva kuruta ibyo twebwe twibereyemo dukura kuri ba data na ba sokuruza natwe ubwacu tuhari tubireba bitarashize bigihari n'uyu munsi. Hari ikintu kijya kimbabaza iyo numva abantu barimo bavuga bakajya gukora analize ku bibazo kuri genocide, ku bwicanyi bukorerwa abatutsi kandi leta ya Kongo ubwayo ibivuga. Abo bita abapatriote, abarwanashyaka babo n'ingabo zabo babivuga bakabikora, bagafata abantu bakabica ku mugaragaro, bakabatwika bakabarya. Ariko ukuntu umuntu araje aha ngaha akavuga ngo leta ngo yacu ngo nta kibazo ifite, ngo twateye ikibazo, ngo kandi ngo icyo kibazo ngo si natwe ngo ubwacu ngo n'indi controle ngo ivi Rwanda. Ivi Rwanda gute? Ivi Rwanda biciye mu zihe nzira kwanga ivi Rwanda? Amateka yacu ntabwo azigera nahinduka na rimwe. N'abashaka no kwitandukanya n'abarundi, wenda amazina y'ibihugu birumvikana ni ibihugu, ariko ntabwo umuntu ukomoka i Rwanda n'ukomoka i Burundi n'ukomoka muri East ya Congo ndetse na Tanzania na Uganda batandukanye, gusa batandukanye ku bihugu n'amazina byagize nyuma y'abakoloni. Ayo mateka rero niyo turimo turwana nayo uyu munsi. Numvise Aimable yarashize kubikoraho ariko namusetse, yaravuze ngo ntabwo ngiyo ngo akomoka i Rwanda akomoka i Burundi. Nayo batse hose ko ari hamwe. Nagiye kumuseka ariko ndavuga ati ntacyo bitwaye. So rero hari ikintu abantu bagomba kwirinda no gutinya cyane. Iki kibazo cya genocide yabaye muri Kongo guhera za 60 kugeza n'uyu munsi, ntabwo irimo ikorwa gusa na leta ya Tshisekedi, yakozwe no kuva kuri Mobutu, Kabila n'uyu munsi irakomeje. Hari abajya bavuga ngo yavuye i Rwanda, negative. Iyavuye i Rwanda yaje gukongeza iyari ihari kuko amacakubiri yarahasanzwe. Reka mbabwire n'ikibazo abantu bajya bavuga ngo ntabwo ngo bareba ngo morphology ngo uyu mututsi ngo bareba ngo wenda ngo ni neurotique kwa 93. Iyo n'ubu nyine nahamagara sister nkamuconnectinga hano ari Kentucky, ni umukecuru afite imyaka 62 araho ngaho, yari Burundi yigisha, ari umwarimu. 93 baraje ku ishuri kandi bari bazi ko ari abazayirwa, barabatondesha baratemagura, abapfuye ndabazi benshi b'abanyamurenge. Tabagaye papa ko naje nari mpari. Sawa, nta kibazo. Ngiye ndi kuvuga kugira ngo wenda ujye kuri point. Ntabwo bishwe kubera ko bari abarundi, nabo barundi barimo bicwa ntabwo bari aribo bari bishe Ndadaye. Nubwo Ndadaye yapfa, abantu barapfa buri munsi, nose umuntu azapfa bica abandi. Ibyo ni ibintu abantu bagomba no kwibagirwa. Izo ni ibintu bikoreshwa n'abadushakira inabi. Aba bazungu baduhatse bakomeje gushaka kugira ngo bazadusenye, kugira ngo bakomeze babone inyungu zabo, noneho bagaca muri izo nzira. Muri politiki umuntu w'umuperezida yapfa bakabwira abo bitwa ngo baravukana, kuko mbere igihe cyose amoko y'abantu ameze nk'amazina abantu bagira, kuko izina ryanjye si ryo ryawe, sindagira impaka nawe ngo ntiwitwa nkuko nitwa. No,
abantu ntabwo twagiraga ibyo bibazo, twarabyumvaga kandi twabyemera, kandi twese hamwe, buri wese mu mwanya we, uko waba witwa kose, ubwoko bwawe, ukoze amafuti barakwangazaga batarebye ngo uri runaka. So uyu munsi rero, kugira ngo tuzagarure agaciro kacu, tuzongere tube abo twifuza kuba, tugomba gusubira inyuma tukareba mu mateka. Niba umuntu aje agahaguruka kubyina akavuga ngo ibibera iwacu, cyane cyane wenda reka mvuge wenda ibibera muri Kongo uyu munsi, hari abantu nk'abo ba Manyota, abo numva bita ngo ni ba generale ba pubere, kuko ntabwo ari generale, n'igitutsi kumwita generale, ngo aza akavuga ngo nimba bica ngo abantu muri Kongo ntabwo babicira ngo kubera ko ari abatutsi, ngo bica ngo kubera ngo morphology ngo itari ngo yanani ngo ni lotike. Kandi wajya kureba ugasanga uwo muntu uri kubivuga ntazi n'ikintu na kimwe kigeze kiba yabonye mu maso ye, usibye ibyo abwirwa, wenda rimwe akabibwirwa n'abantu bafite ideologie negative. So ibi byacu uyu munsi rero, nta muntu n'umwe uri hano utaragize ikibazo, utarabuze uwe, utariciwe, kuko imyaka irenga 30 abantu bicwa bazira abo ari bo, babwirwa ko badafite uburenganzira iwabo, kandi aho iwabo bavuga ko atari iwabo. None tubisubiremo, ese wenda bo mbabajije aho bari hose, bambwira impamvu ibyo byose babikoze, ntibahindura n'amazina y'akarere ngo bafate Kivu bayita irindi zina, ngo ye kwitwa Kivu n'ubundi, none bayite ikindi kizina, I don't know aho bokura iyo mvugo, ariko bakayita irindi zina. Ariko kuki bayiretse ikomeza kwitwa Kivu? Kandi Kivu si Lingala, si Giswahili, si Gishi, si Kirega, si Gihunde, si Gipfurero, si Kibembe, si Kindande, si Giki, ni Kinyarwanda total full. Le volcan, biriya birunga bigize intara ya Kivu, byose uko byitwa, nta na kimwe, wenda kimwe twavuga ngo wenda reka dufatire kuri iki ngiki tuvuge ko hari n'akandi gace kitwaga n'amazina, byose ure kuri Karisimbi, Nyiragongo, Sabyinyo, Muhabura, byose ni Kinyarwanda, sibyo? N'imihana, uduce twose. Uyu munsi ba nyiraho nibo bitwa abanyamahanga, kandi bakabizira, bakishwa bidaciye mu nkiko, mu rugomo, leta ikabishigikira, amahanga akabiceceka, akabyemera. Hanyuma tukaza kuri space tukavuga ngo tuje kudiscussinga ngo se ngo muri Kongo ngo hariho genocide, bamwe ngo ni genocide iri slow gute? Ntabwo iri slow, ahubwo ifite speed. None yanarenze kwica abantu gusa, kubatema, yageze mu rwego rwo gusibya n'amateka, gusiba amateka bagakuraho ikintu cyose gishobora kuba kigaragaza ko ari iwanyu, cyangwa cyo nagaragaza ko atari iwanyu gusa, ahubwo hafitanye ani mateka n'ahandi, aho nabo batera amabuye. Kuko iyo batera ubuye u Rwanda, impamvu babikora, bazi ko amateka yo kurenganya kwabo yahereye u Rwanda, kandi bazi ko u Rwanda rurabizi, bazi ko ari rwo rubabaza impamvu nibwo bagomba kwataka bwa mbere. Kuko iyo unarebye bino byose bibera muri Kongo uyu munsi kuri za M23 n'ibindi byose,
iyo ubona birengagiza ibibazo M23 irivandika, ahubwo bakavuga ngo ntabwo barwana na M23 ngo bararwana n'u Rwanda, hanyuma mahanga iza UN zigizwe n'ibyo bihugu byakoze ayo mabara ayo mateka mabi bagacicika, ahubwo bagashigikira leta yica abaturage ifite umugambi wo kurimbura abantu ndetse no kubabuza uburenganzira bwabo burundu. Nuko bo bazi ko umunsi tuzavumbura, umunsi tuzahaguruka tukavuga ngo enough is enough, kandi n'aya mateka mwatwambuye, ibi byacu mwadutwaye bigomba kugaruka. Barabizi ko byanga bikunda bizaba. Sinzi wenda ko burya Imana ari ukuntu izayongorera n'uwibeshya akafite ubutware ikamwongora asinzira ikamubwira ati nubwo wibye ariko umenye ko ba nyirabyo batarangiye. Birashoboka ko nabo ubwabo bajya babona ko bitazabahira 100%, bizatinda bigasubira. Burya Bibiliya ivuga neza, aravuze ngo Yesu ngo ntabwo azagaruka ngo ibuye rikigeretse ku rindi. Nanjye sinemera ko twagira isi nsha y'amahoro iri buye rikitugeretseho. Icyo nemera, amateka y'ukuri agomba gusubira mu bose basinziriye mwiriwe. oyagira ngo barahari nimba Banga uri wasinziriye. gusakuza. turahari reka Mbwira twebwe tugakurikirana. turi gukurikirana. Okay, reka nsoze soza mvuga gutya ngo reka nsoze mvuga ngo nta kintu na kimwe kizahindura amateka. Ino ntambara yatangiye ari ntoya, babita ntoya, bavuga ngo abakongomani M23 s'abakongomani ABCD uko byagiye bigenda kose ntabwo mbisubiramo, ariko izagenda ivumbure n'ibindi kugira ngo Dudu hari umuntu uriye mikoro uri kumvugira mu namumyutinze. arataba. Dudu Kagame nkumanuye nushaka uranumva mutsure gira ndangize. ndikukumva ariko So rero njya gusoza rero ntajya kubatindira, ni ukuvuga ngo nta n'umwanya tuzahereza abantu bashyigikiye ubwicanyi budukorerwa, cyangwa ngo tuzababaze ngo intambara yarangiye ngo twebwe dukeneye amahoro nimuze muhinge. Uwakoze ibyaha azabikurikiranwaho uko bingana amagambo n'ibyo yakoze. Igira kabiri cya nyuma, n'ubundi uburenganzira bwacu n'amateka yacu biraresha kandi birangana. Baranakoze kuba barakomeje kudutsindagira u Rwanda kuko nta kindi bari gukora, kuko bazi ko ariho barenganyije. Iyo aho wibye iteka ryose urahatinya. So rero icyo cyubahiro n'ubwambure bambitse u Rwanda, ino ntambara izarangira u Rwanda rwambaye, u Burundi bwambaye, aka karengane karangire burundu. Aya moko bashize imbere azashyira, nta moko azongera kubaho. Tuzabaho nk'abene ibihugu, abene igihugu kimwe daire ngo cyaba gifite n'imipaka, ariko kizaba ari ibihugu bifite sinzi ko nabyita convention iva mu maraso yo kurebererana. Murakoze. Urakoze Gabiro. Muhire, nari mfite akabazo, sinzi ko wewe wonyishura canke Gabiro. Nutubazo tubiri. Benodi yahereje irya space, hari umuntu ufite mikoro yuguruye basha ariko aragorana. Dudu ni wewe? Dudu nakuzemwo ama headphone. Dudu uraturengeje urwamo n'ukuri. Urakoze. Nari mfite utubazo tubiri twihuta. Irya space yaheze ubwa mbere twahuriyemwo, Renodi yasezeye, ni opinion yiwe kandi urumva ni yiwe. Yasezeye avuga ati ubundi muri Kongo haheruka kumera neza ari Mobutu abutwara. Ariko ndiko ndumva Gabiro, numva umenga ku bintu vyerekeye abanyamurenge
hari hasanzwe hariho ibibazo bagize kuva imbere bicwa. ah, yes eh, na- yes ndondeza ego nibyo ego. Ngomba kubaza none, muri iyo myaka yaheze aho hose abanyamulenge baba bariko bagira ibibazo, ibi bihugu kibanyi Uburundi n'u Rwanda, hari ico hari umuntu vyaba ariko aravuga canke ni vyaragiyeko? jewe ziri ku natakaje connection? wayitakaje, ziri ku nama. Muhire mubwire ziri ku nama, ngira ntanyumva. urakumva ironde eh, ndaza gukurikira umwe uramereza ijambo ego nta kibazo. oya ntabwo nta yatanze sakeri ntabwo yatanze yewe sakeri sakeli yaje nyuma yanjye ntabwo namanitse yatanze akaboko me kasonga Sarkeri na Kasongo. baje imbere yawe batamanitse amaboko nta kibazo ndiyangana Ego sanja utuza nama. Nagomba mbaze none, kuri ko twumvise abantu bariko bicwa kuva n'imbere no kuri mu buto, ibihugu nk'Uburundi n'u Rwanda byari bibabaniye gute? Hari ico byariko birabikorako? Hari uko bariko barafasha? Woducira gatoyi vraiment rapidement ukatubarira ati uko bobo bariko babyifatamo. okay merci reka ngusubize. Ah, hari igihe igenda ashobora gusobanura kubera ko wenda icyo gihe nari ntarabaho, ariko mbaze ku ngoma ya Mobutu ubwe, ntangira kumenya ubwenge, ngira ngo umunsi wa mbere nateye gumura amaso nahumuye amaso twahunze. Icyo ni ikintu mu by'ukuri, sinzi ko Aimable wenda atari hano yagiye, ariko ashobora kuba yaje kuba hano no kubyongeraho. Hari ku ngoma ya Mobutu, habaga ibintu by'ibitero by'abaturage ariko kandi bishyigikiwe n'abantu bari muri leta, abaminisitiri abitwaga ba Mwandu Simba, bitwaga ba Mukeba Mupanga, benshi bari muri leta, abaminisitiri muri leta ya Mobutu. Njye nari nkiri umwana, ariko baza kutubwira ko tugomba kuvota ko turi abanyamahanga. Ico gihe n'imbere FPR yangira ngo ari itaratangira no kwiorganizinga bizatera u Rwanda, sibyo? Abantu ico gihe barapfaga, inka zikanyagwa nk'ibi ngibi ubona buri munsi biba. Ku kibazo c'abaturanyi, ico gihe mu Burundi hari ubutegetsi ngira ngo bwabagaza na Buyoya wakurikiyeho nyuma, ariko reka nze mvuge wenda before ko nza kwambuka mu Rwanda, reka maze mpere mu Burundi. Mu by'ukuri mu Burundi nk'uko ababivuze mbere, Uburundi cyari igihugu cy'abaturanyi ariko kandi cy'abavukanyi, kuko iwacu hari abamama b'abakobwa b'Abarundi barashatswe Abanyamurenge, hari abakobwa Banyamurenge nzi bashatswe mu Barundi. So ibyo ngibyo Navyo ni kimwe n'uko n'andi moko byari bimeze, ariko none reka mvuge kuri iki kintu 93 kugira ngo mvuge ku gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Njye mushiki wanje yigishaga ahantu hitwa Karusi. Baje kubatera, baje nako nani ndada yamaze gupfa, bafataga abatutsi, ntabwo barebaga ngo urinde uva hehe, barebaga ya morphology n'ubushe bamwe bagiye bahakana, barafasha baratondesha barabica, bishe benshi, harimo n'abanyamurenge benshi bapfuyeyo. Sister arahari, nuko gusa nyine ntamuzana kuri space, ariko nibi naba ngombwa umunsi umwe zamuhamagara tubiganire ampe nani stories zose record, wenda ubona ashaka kuzimweza nazimweza akabyumva, kuko ni ibintu byabaye, ntabwo ari ibintu byo guhimba. Nuvuga ngo ndashaka kuvuga ko abatutsi bishwe nk'abatutsi, ntabwo bishwe nk'abantu bafite ibihugu bitandukanye cyangwa se bafite cause zitandukanye, kuko umwarimu wigishaga i Burundi yigishaga abana bose, bitarimo ngo umututsi umuhutu. Yari umwarimu wigishiriza Uburundi. Gabiro, reka ngusubize ikibazo yabajije.
Aimable uzoba ukoze kuko Gabiro ndumva nawe ngira yari yego umwana yakipekile hari ntabizi Gabiro ni mutoya n'uwanyandikiye ngo oya mugiye none se kuntabiranya njyewe ntararangiza w'umuvictime yo nza kubivuga ntabwo byakuba byiza iyo mundeka nanjye mugiye nkaza kubivuga mureke ntabwo ari uku turi bujyane sipesi kubera ko buri wese afite uburenganzira bwo kuvuga yamanitse akaboko tukagira abo duha priorite kubera ko hari abasaza tubazi rero iyo Aimable avuze twese tukavuga twamwubashye nk'umusaza mu by'ukuri ntabwo bigenda neza ahubwo nimureke Aimable akomeze yunganire Gabiro n'undi ushaka kubivuga harabivugaho hanyuma niturangiza twongere dukurikirane nk'uko twari tumeze murakoze kubyumva reka dukomezanye na Aimable murakoze cyane murakoze cyane naringize ngo nunganire Gabiro nk'uko Gabiro ntiyumvise neza ikibazo yaragiye kuvuga abavictime babaye i Burundi yarabaje tisa n'igihe cya Mobutu bavuze ko bakomeje gupfa nibyo Mobutu aje gufata ubutegetsi yafashe ubutegetsi muri 1972 mbere Murere yaraje izanywe n'umuntu witwaga Pierre Murere byahereye Ikisangani intambara iraza gahoro gahoro igera muri Kivu barayitabira cyane amoko y'abaturanyi ababembe n'abapfurero abanyamurenge rero icyo gihe ntibashoboye kugira gute ntibashoboye kwiyunga na Mureliste hanyuma aravuga ati twebwe turisunga leta ariko hagati aho baravuga ati igihe leta izaba itaraintervena abaturanyi bazakomeza batwice bariyorganiza bafata igroupe imwe ija kujijisha abantu ba Murere kugira ngo bazagire gute bazarengera ubwoko bwabo njyewe mukuru wa papa yari Murere kuze wanjye mukuru nawe yari umumurere abandi barumuna babo baje yarola muri icyo bitaga ngo ni guerrier abanyamurenge babita ngo nabagiye nibo baje à la longue kuba ingabo abasirikare ba guverinoma icyo gihe rero abanyamurenge barapfuye nicyo gihe wumva hapfuye abantu b'Gatongo abantu bo kuri Kirumba abantu bagiye bapfa benshi cyane ariko bicwa na Murere igizwe n'abaturanyi bari arole massivement ariko finalement Mobutu amaze kuintervena hamaje kuba nyine Mobutu amaze kuintervena amaze kubona ba mercenaires kuko Murere yari kumwe n'abazungu yari kumwe n'aba mercenaires blanc yari kumwe na Bob Denard n'uwitwa Jean Escram Mobutu aja kubatsinda yazanye aba Sud Africain baramufashije hanyuma rebellion Murere arahunga ndetse bamwe bahungiye i Rwanda ubanza Jean Escram yarahungiye i Rwanda bagiye kumufata noneho abicanyi bahungira mu mashamba urabona hariya muri Congo habaga des forêts denses abanyamurenge babwira Mobutu uti wewe dore nkwereke uko tubigenza duhe imbunda tubahige bukware nta kizarangiza ino ntambara tutabahize bukware Mobutu abaha imbunda binjira mu mashamba barwanya ababembe abapfurero burya ntibabaho ibo bajya babivamo give up mbere y'igihe ibo bahita babivamo kare hasigara ababembe nibo bakomeje abanyamurenge barabahiga
umbabarire gushika ndaguciremo muri za 72. Aimable sinzi ko nyumva Yes. umbabarire ndaguciremwo kubera ko twe Ego. nk'abarundi uvuze ngo Mm. abamulele bon nka jewe nciye Mm. numva ngo abo twumva ngo n'abamayi mulele tuza kubumva i Mm. Burundi bariko bafatana n'abantu baje kwica abatutsi muri sud y'u Burundi Mm. muri 72 Mm. abo mulele uriko uravuga nibo bamayi mulele bafise ico bapfana canke ndabitahuye nabi igihumbi ku ijana Exactement. nabo nyene Noneho nk'uko murere ubu ngubu bajya bavuga ngo hariho ba mayimayi ya kutumba mayimayi tele icyo gihe bari mayimayi mulele bari biraliye ku mugabo witwaga Pierre Mulele. Uranyumva neza rero icyo gihe intambara kuvuga ngo ihere neza sindalezane muri 70 na kangahe muri 72 na 3 na 4 na 5 nicyo gihe abanyamurenge bamaze gutsinda ababembe babakurikira mu mashamba. Icyo gihe abageriye bagirwa gute? Bagirwa abasirikare bo muri guverinoma. Rero icyo abaturanyi bari kubikoraho niko warubashije. Icyo gihe nta muntu wari uzi n'u Rwanda uko rubaho. Nous sommes loin, très loin du Rwanda. Leta y'u Rwanda ntacyo ari kudufashaho, ntacyo ari kudutabaraho. Leta y'u Burundi ntacyo ari kudutabaraho. Leta y'u Burundi ari kudutabara gute? Kuko twe twicwaga n'ikibandi n'abaturanyi. Kuko leta ntiyatwicaga. N'abaturanyi batwicaga. Ahantu Uburundi bwashatse kudufasha, Uburundi bwashakiye kudufasha igihe cya RCD. Nicyo gihe Uburundi bwadufashije. Aimable uravuze ngo twitwaga kibandi cyangwa ahubwo leta yari ibizi Ntabwo twebwe leta twari dufatikanyije twicwaga n'abarwanya leta. Nicyo vuga icyo gihe. none se Aimable ba mukeba bariya bose ntabwo barakoze ba leta. Reka ndaje urimo uravuga ibintu zo muri 89 koko Gabiro natangiye muri 64 urimo uravuga ibintu byo muri 89. Icyo gihe rero birakomeza rwa rwango kuko bazanye muvuma abaturanyi ntitwayijamo turayirwanya turayitsemba mu buto dushira kwiberi kugeza igihe twagize umudepite turi minorite umugabo witwa Gisaro Muhoza. Yari iki kari agashimwe kubyo abanyamurenge bakoreye Gisaro nako bakoreye icyo abanyamurenge bakoreye mu buto ishiraho Gisaro. Hari umugabo umupfurero ni wari umurongozi w'ishengero rya Pentecote witwa Ruhigita yaravuze ati no ese uriya munyamurenge yageze muri parlement gute ahubwo se yigiye hehe kuko habaga umugambi wo kwima abana b'abanyamurenge ishuri iwe aracengera yari umuprotesta ariga ararangiza aje kuri university. Rwa rwango rurakomeza kuko tutinjiye muri muvuma yabo baratwanga. Noneho muri province bagakomplota kuranyumva bagakomplota kutugirira nabi. Byajyaga kugera Kinshasa ari tugeze ahantu kure mu butoka intervene. Icyo gihe Gabiro avuga muri 89 haje recensement de rendre les Rwandais au Rwanda. Icyo gihe bafata abashefu bafata abapastori bafata les intellectuels dont son oncle qui fut vice-gouverneur yaragiye gufatwa arahunga ndetse ata diplomate yiwe irimo memoire yiwe. Uranyumva rero icyo gihe
barafungwa, bafunzwe iminsi miremire cyane, hatanzwe inka 80 kugira ngo bicungure, ariko byagera Kinshasa aho mu butari mu butaka bikasa. Abashefu bari bayoboye amaprovince bagakoresha abaminisitiri n'abaturage kugira ngo batwange batugirire nabi, ariko ntabwo ku bwa Mobutu ntabwo twigeze twicwa na leta, twicwaga n'abaturage, abantu les extrémistes et les autorités extrémistes ba influence abaturanyi bacu bakatwica, ariko nta munsi n'umwe Mobutu yigeze complota kwica abatutsi, nta munsi n'umwe. Ufite ide contraire y'ibyo ngibyo, ndabona mama Chantis araturuta, arabizi kandi yabaye mu magara centre, araza kunyunganira. Nta munsi n'umwe Mobutu, wenda kubera distance ya parcourir mu ntara ni Kinshasa, byajya kugera icyo gihe nta telefone yahabaga, ntaki byajyaga kugerayo. Iyo twabonaga bigoye, twafataga umuntu tukamudelega, igihe azaja kuzana ibirego Kinshasa ugasanga bapfuye barapfuye, ariko byageraga Kinshasa bigahagarara. Murakoze cyane. Igihe leta wenda yagiye nko kwiyemplikamo kwica abaturage, ni igihe Mobutu yaramaze kuba amaze kurwara, interahamwe zimaze kwambuka, aho ni muri za 96, nico gihe abantu batangiye gupfa, ariko nta wundi munsi kuva moi je suis de 72 nishe muratangiranye na zairisation, ico bita zairisation. Zaire iva muri Congo iba Zaire nyine. Ntabwo nigeze kubona aho leta ya Congo les sommets icomplota kutwica, sauf les extrémistes bagendaga bakaja mu ntara bakaintoxika abaturage kugira ngo batwice, ariko nta munsi n'umwe Mobutu yigeze complota kwica abatutsi. Yafashe kuko muri Nord Kivu yafashe Bisengimana Rwema amugira Derekab, afata Gisaro Muhoza amugira umuyobozi muri parlement. Urumva ko ari kugira ngo yigarurire abatutsi abashire kwibere. Yarabakundaga pe, yarabakundaga. Murakoze cyane, Imana baheze umugisha. Sinzi nimba mama Chantis arabizi kundusha yo binsobanurira. Naho Gabiruka aravuga ibintu muri 89 ejo bundi. No, nkubaze niba baremereye, niba wenda ufasheho ko muri 89 ari vuba, wenda byabaye mbere, wumva ko nta kibazo byari biteye. Ikibazo uko na 89 nabwo utigeze ugaragaza uruhare rwa leta ya Mobutu, ariko nje ku giti cyanjye icyatumye mbivuga nuko mbizi ko leta ya Mobutu ari ifite umuruhare. Nabigusobanuriye nibyo nshaka kubaze. Amaviolence yabaye yose, ndibaza ko wenda ibyo byagiye biba bikozwe n'abamilishe, ariko hari n'ibyakozwe n'intumwa za leta, kabona avuze ba Mwandu Simba, ba Mukeba, ariko se hari reaction Mobutu yakoze contre ayo propagande n'ibikorwa by'abayobozi n'abaminisitiri biwe cyane. Ndakikubwira. Oya kitubwire, ntukimbwire, tubwire twese. Nico warubajishe, reka nkikubwire, nawe utumveho, reka nkibwire audience nawe ubyumvireho. Yego. Urwango rwazanywe n'umugabo witwa Mwando Simba, yari ministre. Mwando Simba akomoka Moba. Mwando Simba yamaze kuba mbese d'ailleurs il fut gouverneur wa Bukavu wa Sud Kivu, yari yarashizweho na Gisaro Muhoza, ni watanze candidature yiwe. Amugira pour votre information, amugira gouverneur wa Sud Kivu. Nyuma yaho abanyamurenge bamaze kugera muri Moba, agira urwango, aravuga ati bariya abantu tugomba kubirukana tukabakura muri Katanga. Aragenda intoxika bene wabo, kugeza igihe afata inka. Yaratunze inka nyinshi cyane, yagiraga ferme ikomeye cyane, yagiraga n'inimero yanditseho MC, inka ziwe zose ayiheza Mukeba Mupanga, yari commissaire sous-régional. Araza afunga abantu
babajana i Kinshasa bageze i Kinshasa ndakwirumbakiye vice gouverneur niwe wenyine wajagera muri Zura nari mpari jewe c'est moi qui lui avait accueilli ni jewe nari nshinzwe animation nationale ubaze sister arabizi cyane Rachel kuko nari nshinzwe animation nije nakiraga abayobozi bose bahageraga ibibazo bimaze kugera i Kinshasa mu butu ya ordonné celui qui avait ordonné aravuga ati mufungure abo bantu sans condition umuntu wagiye i Kinshasa ninde hagiye abagabo babiri hagiye Rurondo hagiye na Musirimu abantu barafungurwa ibintu bakubiranyaga abantu mu karere muri province bakabafunga nta munyamurenge n'umwe wigeze afungirwa i Kinshasa kuko bikorwa ubu ngubu basigaye babahungisha province bakabasha kubafungisha i Kinshasa ariko ikibazo cyageraga i Kinshasa tellement long distance à parcourir byahageraga bitinze ariko igihe bihageze bigahita bikemurwa directement rero ni abayobozi bagendaga bagafata province bakabakorompa bakagirira abantu nabi ariko kuvuga ngo kwitwa none ikibazo igihe cya Mukeba Mupanga uvuga nta muntu n'umwe wigeze apfa barafunze gusa Aimable none se yes 92 Gabiro tugerageze tuze turebe ko batera kwa akanya gato Gabiro uranyumva ngaye yakwaza Aimable kubera ko tugerageze dusangire ijambo uramubaza n'abandi kugira ngo twese tugende dusangira ijambo murakoze wakomeza bwana Gabiro ukamubaza hanyuma Aimable agasoza hanyuma none tukapakira n'abandi nari ngiye kubwira kubera ko ngiye cyo narimo mvuga cyane ni ibintu bijyanye no bwitange bwatangiye kuva kera ariko kandi ureba ukabona nta butabera bwigeze buba binagoye ko tuzanabubona nari ngiye kumubaza se yes ibyo yavuga ndabizi ndabyumva kandi wenda we ni mukuru wanjye azi byinshi kundusha ariko kandi naje ari byo nabonye wenda umuntu atari kumbwira ngo ampinduriye ngo mbyemere noneho ibyo byose byarabaye ariko kandi hari n'igihe byabayeho abantu barapfa abantu baricwa kandi biri muri propaganda z'abayobozi kandi abayobozi bari under control ya leta ya Mobutu ariko nta n'igihe na kimwe higeze habaho ubutabera ngo abaprovotse abateje ibyo bibazo ngo baje guhanwa tubimenye kandi icyo gihe n'imbere iza 96 sibyo nibyo nashaka kubaza Aimable wavuze ko leta mu butu vraiment itari mbi yari imeze neza ariko se none nimba ibyo byarabaye abantu bakicwa iyo myaka yose hari ahantu wabuzi abo bose ba Mukeba abo ba Mwandu Simba bavuze ko hari n'abayobozi bigeze babazwa ku byo bakoze urakoze ubutabera bwo muri Kongo bwo ntabwo ariko ikintu dukuraho nta muntu wapfuye muri icyo gihe oya barapfuye barakungugu barapfuye rukungugu mpakanya gatoya bamuze barukuza ni benshi bagiye bicwa muri za ntambara z'akavuyo katerwaga n'abayobozi urabizi Rugaju reka kugira reka kujya muri politike cyane tuvugisha ukuri my dear please grand frère nta politike irimo rukungugu circonstance yapfiriyemo yapfuye turi kumwe mu kiraro yishwe n'ababembe batsinzwe urugamba Moba barukuza bapfuye koko baguye mu ntambara hapfuye rukuza hapfuye n'abantu benshi umuhungu wa Semirambi ndabiza bapfuye muri za ntambara rero mu by'ukuri ntabwo izi ntambara Aimable reka wenda kubera ko ngenda kubaza nka mukuru wanjye kandi bari kubyumva hano intambara baguyemo niziye ko nzi ko twari twaratewe dutewe n'abatabwa kandi boherejwe n'abo bayobozi bo kwa Mobutu abantu imihanda igatwikwa kwa Mboga iwanyu abantu bagapfa kuki urimo birengaho ngo baguye mu ntambara ntabwo baguye mu ntambara ni nkuko ubu nyine umuntu yagwa ruguru abo bishe badata bizi ko bamutsinze hariya ukavuga ngo yaguye mu ntambara kandi baramutsinze imbere y'umuryango we agerageza ko
guhunga umva icyo bakamwica aho ngaho. nashatse gusobanura Gabiro, icyo nashaka gusobanura ntabwo abantu barapfuye mu by'ukuri, ariko navuze ko ntabwo twishwe na leta nk'ubu ngubu, nk'uko mbere nabisobanuye, nk'uko hari abayobozi b'aba extremiste bagendaga bagashuka abaturage bakica abandi. Kuranyumva neza? Sukanangaye bano bagabo ntago batandukanye ibitekerezo, urebe neza gusa ari kuntu batahuza, ariko bose iyo bavuga byarabaye. mbere kuri some reka tujyane duke. ubu ngubu leta ya Tshisekedi abantu bapfa bihere kuri some hejuru, ariko bakore nk'ubu ngubu, dore nkwereka nk'ubu ngubu ku rugero nka bitakwira nk'uko yogenda mu bibogobogo aka-influence abaturage bakagenda bakica abandi, ariko ubu ngubu biho bitangira kuri some. Perezida babizi ibibazo. Okay, ruga none ngiye kubwira siswe kubaza Sukanangayi na Ndondeza mumbabarire, ngiye kubaza ruga cyanyuma, hanyuma mve no ku murongo ndaza kuvuga na mfite ikindi ngiye kubaza. Rugaje uvuze ko leta ya Mobutu nta kibazo, ese na ibi ngiye kubaza nabyo ufata umwanya muto w'ibisubizo abandi batarambirwa. None se leta ya Mobutu yo yakoze byose uvuze ngo nta kibazo ari ifite, siyo yakira intera hamwe 94 n'imbunda zabo bagakomeza gahunda, siyo yonyine, hari ikindi cyahindutse? Nimba wenda Gabiro sizi wa mugani wa the best ni waruvuze, ntacyo turiko ntacyo dutandukaniyeho mu by'ukuri. Sinavuze reka kuwagira leta ya Mobutu niyo shingiro y'ibibazo byose. Reka mbajye hagati gatoya mu kanya gatoya ngire ikintu mbahurize bino bitekerezo bibiri impamvu batari gutandukana. Oya unyibye ijambo nijo agombaga kuvuga. Rumwe tumwe uratukurikira bari tabakurikirana. Sukanangaye wongere kandi manure undi moving kwa kundi kwawe. Sanja kuvuze ngo iki? Undi moving kwa kundi kwawe, undi moving. Je nakuri moving se je nari ndi post. Ndabizi byo ntabwo agari none se ko ntabwo ari ngewe rwose. Sanjake naba ariko muramudukurikira, jewe iyo ngize amaspace murambarira abantu te bagende kunywa amazi, mugende kunywa amazi, abantu mugira mubishiremwo. Turiko turiga, turiko turasangira ubumenyi. Hariho abaza kubaza ibibazo, hariho ababizi, hariho ababivuga uku, abandi bakabivuga uku. Tugerageze gutemporiza 50 zuru. Wewe ushitse uwanyuma muri bose, ndakwinginze ureke ntiwugure na mikro na gato, urindire gato, kuko hariho benshi badudu bari ngaha, ba Shantis bakasongo basanze ngaha, baziri ku nama bose babasanze ngaha. Ndakwinginze ntubishiremwe amarangamutima menshi, siko tugerageze gusangira ijambo. Mumbabarire jewe sinkunda, kuko ndazi yuko mu bihugu by'iwacu burya umuntu umubariye ngo vuga iminota 2 ngo ucuhere, hari igihe usanga ivyimviro abivuze abicisha ko yiruka. Tugerageze gutahura umwanya turawufise, n'ayandi maspace azoba. Tugerageze kuza turahana ijambo dusigurane, hanyuma uba bizi imbere tumuhe n'uruhusha ashike hakiri kare twishure ku bibazo tuba turiko turavuga, hama tubandanye duhana ijambo. Muzoba mukoze ndabinginze. Siko Suka nuko biri kwari je wagombaga gukurikira wa Sanjake cyagihe bakanyirukana agaruka mu yindi account. Sanjake ukanyemerera uwanyuma ntangorane ndemera. Sanjake reka nkubwire imbere yuko niwe Sanjake. Sanjake nyine banyirukanye ni Sanjake Ndondeza banyirukanye kubera ko bagomba gukurikira. Suka reka tujyane duke mwihangane kugira ngo tuvuge, kuko ariko Dudu arimo gusakuza na muting vraiment. Mureke mbabwire rero ukuntu tugiye kugira, ntabwo turi bakuru, dusanzwe dukora amaspace tukandi tukagendamo neza. So rero twese turaganira amajambo, ahubwo reka mbwire Sanjake ngiye nkubwire ko nibwo nazamuka ntabwo nakumenye ko ari wowe, nandi ko nari Habyarimana niba n'abahungu be niba niki simbizi, ariko kimwe cyo ntabwo nigeze nkubona rwose. I'm sorry, ntabwo nigeze nkubona. Urakoze.
oya ngaho uyu Habyarimana akiri umubebe atangiye gukura kugeza igihe abereye perezida mujye mwubaha abantu none se hari ikindi nyine ngaho reka dufate ninde wari ufite mike Sanjake waretse ni jewe hano bebe nako suka reka waretse nkuze no njyewe Gabiro wafashe umwanya muremure narindiriye nitwaga wafashe umwanya Sanjak muremure fata umunota umwe barandimuvinga turakurikiraho the best bandimuvinze nari ndi kuri Sanjak reka Aimable asubize ku kibazo ca yego Zaire erega uko yakira yego interahamwe yavuze ko idafite ikibazo mumbabarire erega ikibazo erega uyu ufite ijuru je sinzi ibintu byabaye mvuye kuverifiya ariko ndamusanze muri mikoro bandimuvinze sheri bandimuvinze kuri ariko space oya suko duhora ni ukuri tubigenza kw'Imana ngomba nsaba imbabazi kandi turaza kukumva ntugire ngo hari umuntu je ntangorane nasuka arabivuze ko nta atari we ntambara yari ihari nta Eh, ntambara ariko yabaye rero nubwo uri sanjake reka duheze ni wowe uca ukurikira kuko nimba uri sanjake nyene wari muri removed kandi wari wadugije ukuboko yari wowe uza gukurikira sibyo gasuka ye nibyo rwose niwe Eh, uri bukurikireho okay merci sawa ubundi Aimable na Gabiro ngira bari bahejeje kuko ye hanyuma ariko Aimable oya soza oya umunota umwe dukurikireho dupfunyika mu by'ukuri umva suka jewe nta kindi nari mbisobanuye bihagije arimo arambyaza nk'ibindi bintu ariko nibyo nari navuze seke moje save nibyo navuze oya Emma nakubajije wavuze ngo leta y'umubutu ngo nta kibazo yari ifite ndakubatse se none ko nta kibazo yari ifite icyo gihe cyose ntabwo yigeze ihana byose byaberaga hirya y'amarido none umunsi yakira interahamwe ikaziyegereza bikaba n'ubu nyine bigihari nta kintu wayivugaho kuba iri involved reka urumva twumve wayejeje byarangiye sinayejeje kuko ntabwo ari ba parfait ni abantu kandi ni politike nta rukundo bagira nabivuze yuko n'ibyo yakoze n'ibyo mbese ni ukutugororera ku byo twamukoreye reka icyo nzi cyo amakuru amwe nzi kuri guverinoma ya Mobutu Sanjak arayazi aranyunganira murakoze okay ngaho Sanjake ariko Sanjake zamuka rwose mwiriwe uriwe neza ndabaramukije nashaka kubabwira amateka hamwe namwe njyewe ntabwo ndi mukuru nka Aimable amusore Aimable uranduta ariko undusha n'amateka kameme urandusha imyaka paske wabaye imbere yanjye ndanabikubarira kenshi ariko reka mbabwire kino kintu njyewe nize i Burundi nk'ibyumva Aimable ko yigishije i Burundi nibwo uzumva ndi gucokoza kingdom muri kingdom ntuzi ko twabanye nawe i Burundi paske kingdom ni grand frère kingdom mubona mutama kingdom izi revolution zose mwumva mujye mwumva ngo ubutware cyangwa ngo ubututsi cyangwa ngo ubwami ni amateka y'ubugome bw'abantu bakreye guys uyu mugabo Sanjake rero singiye kubavangira ibi byatangiye gusobanura bimuzimo niba mwiye kumuzana gaze kutubwira bino bintu mugiye kutubabaza muri space turimo please mwampereza ijambo cyangwa tumureke wavuge Sanjake komeza byibuze ndindirwa umutekano komeza Sanjake urafata iminota mikeya ntacyo komeza ariko ntugire ikibazo dutangira ijambo yego ijambo bita ngo mujya mwumva ngo ubwami bw'abahima ngo hima empire ni ibintu byabayeho muri 1994 njye nakuriye muri Zaire njye nabwo nabayeho muri 1964 cyane navutse muri 1982 nibwo navutse mbaho igihe mu butu hari n'ibintu bajya tureberaho twebwe by'induri cyo bita ngo les vaccins tubaho twumva amateka ya bamuzehe n'ibiki n'abandi ariko kubera greve zabagaho twe twigize i Burundi je narahabaye i Burundi ndahazi kuva mu Cibitoke cya Rugombo kugera mu Cyankuzo ibyo mujya mwumva ngo
munyengane mvuga amoko yo muri Grand Lac, abahutu, abatwa, abatutsi, ntabwo ari ukwataka ubwoko runaka, twatatswe n'amoko. Jewe le petit sœur wa mama mpora mbivuga mu mateka, tuvuga Sarapia, rero yari umwana wavukiye muri Zaire muri 1964, kubera amagreve yabaga muri Zaire bamusubiza mu Rwanda, muri bene wabo mu Rwanda, cya gihe cy'amateka y'inkotanyi, baramufunga mu byitso, yarangije muri Saint Andre i Nyamirambo. Umukobwa araza, inkotanyi ziteye, ntabwo yari yagiye mu nkotanyi, bamurekuye aza muri Zaire, asanga ahantu bita ku Bwegera, asanga turi muri greve. Nigaga muri 4e cyangwa 5e primaire gutyo, aravuga ati ntabwo waba hano utari kwiga kandi uri umuhanga, I have to go with you. Arantwara bita mu Cyanguzo cy'i Burundi, bamutemaguriye mu rutoki. I was there, I've seen it. Subira muri Zaire, nibyo watanze ubuhamya bw'ukuntu yapfuye, nibyo bamukoreye, nawe ushaka kuvuga ibintu byinshi. bamutemaguriye hehe Sanjaki? Cyanguzo i Burundi. Uwo Okay. warokotse jenoside y'Abanyarwanda, ariko yatemaguriye agiye iwabo muri Zaire, yatemaguriye, uzabaza amateka ye bazakubwira. sukana ngaye wareka nkabaza uyu Sanjake ko ahubwo arimo aravuga Gabiro please, uri kumonopoliza Gabiro, uri kumonopoliza. Simbizi, ushaka oya numbaza arimo genda arivugisha ndakusubiza bro. Ihangane sibyo, Ntugire ikibazo. ihangane vraiment, hari n'abandi bashaka kuvuga. Jewe Merci. mfite umubyeyi w'umunyarwanda n'undi w'umunyamurenge, utazabishaka niko bimeze. Uzarwana nabyo, uzarwana n'ibyo ushaka, nikomeze, niko navutse. Ntabwo nzarwana nawe kubera ko ushaka ko jyewe unyambura ubwoko bwanjye. Njye nuko nguko uwo niwe ndiwe. Mfite nationalité zimeze nka Godfather, ubu ngubu munyanganire. So noneho dusubira muri Zaire. Zaire yewe twasubiye ahantu bita ku Bwegera, ariko jyewe papa wanjye yabaga muri K5 Kalberizi. Uzabaze Kingdom warabizi, aranzi kundusha agiye ko niyizi. Kingdom y'inguyu, uyu Kingdom y'inguyu ni grand frère mu bantu nubaha, ntabwo nari mushaka kurwana nawe, nubwo hari bamwe bajya bibeshya ngo narwanye nabo kubera ko nabaherezaga icyubahiro, numva ndababaye kubera ko nagiraga icyubahiro kuri buri muntu wese, nkavuga nkabigira blague, ariko mbona urengereye, nanjye ndengera, nkumva utangiye kubaka ibindi bintu, nanjye nshobora gutukana. Mujye munyanganira, sinzasaba imbabazi gusa. Jewe hari abantu babizi, I owe them the respect forever. Ndabubaha ba grand frère, ndabubaha pe. Bijya bimbaza ko jewe narageze nkarengera, nzi naho twageze tukagera tujya no mu miryango, ntabwo byari bikwiriye kandi tuvugana, ntabwo ariyo mpamvu, ntabwo ari cyo kintu kizanye hano. Ariko reka mbabwire, ngiye kujya kuri dosiye ya Mobutu. Mobutu yari perezida wa Zaire, tujya tuza tugashaka kumwikoreza imitwaro kubera inyungu cyangwa kubera gutukana. Perezida bitaga Mobutu yabaga mu nyungu z'amafaranga, ntabwo yabaga mu nyungu z'amoko. Tatabo, abantu bazingana bavuge Tatabo moko, ababizi bazinga. tika wana za magambo za politiki tena. Ntabwo ihangane basi, unyanganira. Guys, niba mwebwe muzi situation y'interahamwe, mutangiye kuvuga ngo ntago w'interahamwe ngo zabayeho kera, ngo cyangwa mu gutwicaga Abanyamurenge cyangwa yicaga Abatutsi, igihe cya Mobutu kwera Mobutu yicaga Abatutsi. Njyewe data yari umusirikare wa Mobutu, benshi muri twe hano twabaye abasirikare, namwe mwarababaye, abandi namwe mwarababaye. Mobutu, njyewe muri kwa data, hano data yayoboraga,
yajyaga ababwira ngo mureke gufunga mubareke barari wanjye ntibabafunge kitwa ko bafunzwe ariko akabarekera mu wiwe iso yitwaga nde sa Jacques? sinzi so nawe uzabanza uvuge so njye data arazwi ntugire ikibazo Ntabwo tumuzi wacu bari. nta kibazo so wasangaho peut-être Alex Sekedi ariyo mpamvu wowe azwi ariko njye ndikubwira jewe data wambyaye uzaza nawe so wasanga Alex Sekedi wenda ariyo mpamvu azwi Jean-Jacques gira usoze dore reka abakurikiranye nsoze nyine none urabwira Tshisekedi niwe so niyo mpamvu ugiye kumwitanguzaho wowe komeza ibyawe. nta kibazo ndabizi hano ngabo ufite ijambo Gabiro po Gabiro reka mvuge hanyuma hari abantu benshi turindiriye kuvuga. yes sir Reka komeza ati bitabapfu nta nta kibazo. kibazo ntabwo njye naje hano gutukana Gabiro please Izulu twagize 50 Zulu tuguhe iminota ibiri ubu uye guhera ubu ubu ni myinshi ufate myinshi iminota ibiri ntugire ingorane Gabiro ntugire ingorane Gabiro ndakwinginze iminota ibiri urabishoboye kuyihangana hanyuma ca tubandanya abakurikira tubandanye Gabiro ari ibintu batigisha abantu bambutse Rusizi disipurine oya 50 Zulu reka dufate iminota ibiri yawe uvuge hama tubandanye nta ngorane nashaka gusa kuvuga gusa ntago nimvuga amoko turemerewe muri Kongo ariko ibyo ari byose nta muhutu waje hariya aje gushaka umuntu ufite amazuru manini muri Kongo dosi haba n'izuru rirerire shida nimwe i Burundi wajya kuri Rusizi ukajya muri Rubirizi ukazamuka ukagera he ikibazo n'izuru rirerire gusa izuru rirerire gusa icyo kibazo tugira nanjye nicyo ngira narwana nawe nagira gute nzi ko ikibazo ngira ni kimwe ndabizi ko sukana ngawe ntaryagira reka dukomeze tugire blague izuru rirerire icyo kibazo bagira nanjye ubu ngubu ryarabyushe ariko bazi ngo ubu bwami niba ari ubw'abaki sinjya mbimenya niba uwo mujinya ngira ngo njya ndwana n'ibi bintu sindi mu ntambara yo kurwana n'ubwami bw'abahima cyangwa ubw'abahema cyangwa ubw'abaki ndi mu ntambara yo kuvuga ngo why tutagomba kubana twese umubembe umushi n'umuki tugomba kuzajya twiga turwana amazuru mwebwe mu bwami bwanyu mangetengeti mubanye n'abarundi gusa mu gihugu cyanyu kamera neza mwakwishima natwe tubanye neza n'abakongomani bose ntabwo twakwishima abaganira babanye nabo nabo ntabwo bakwishima n'abanyarwanda kubera ko duhora turi mu tuntu tudafite arandasitani birangura pe merci ndarangije mwakoze kandi wakoze usukanwe ko banyirukanye umva Jean-Jacques oya ndabizi okay ntacyo nibuze nanjye nzakwirukana urabizi okay ndapfuruda narabikubwiye kuva reka tureke kubifata nk'intuza njye nkubwiye ko atari njyewe wakwirukanye icyo ni kimwe kandi ubyumve niba wavuyemo ntanahari ahubwo Jean-Jacques reka nkubwire niba unabizi cyangwa se niba reka nkubwire uyu munsi wari wumva umuntu w'umunyamurenge uvuga ngo turashaka kwica ababembe turashaka kwica abashi turashaka kwica abahutu icyo kintu ugomba kukimenya abantu babivugaho fete abantu babivuga nawe urabazi naba bamaze kugira bafite iyi ideology iyo muri 1994 cyane yavuye mu Rwanda urabandusha ko ari warwanye nabo kurusha wowe ko ari umubebe no Jean-Jacques wowe wari umubebe twaragwekaga icyo gihe peut-être agenda yamaze gukura anyway ndabazi narabarashe cyangwa agiye ngo maze gusaza maze kugira imyaka genda inywa amazi Zulu genda utanguye kuvuga ngo nabarabarashe ngo naragize iki aho jewe ubu utanguye kundengera karimbi cyane rwose ubu utanguye kundengera karimbi uje kuvuga ngo wararashe abantu jewe n'ukuri umbabarire umanuke
umanuke tubandanye tuganira ikiganiro ntunakibeshe. Urakoze. Hanyuma nimba hari wari yakumanuye nta kundi, ariko please reka jewe mbwire nanje utanguye kuvuga ivyo ari ibintu utanguye kubivuga utabuje kugira tuganire twubaka, umbabarire. Suka uri ko ngira yari kuvuga ati twararasanye nabo yabivuze nabi. no aha noneho urakoze cyane ndondeza urakoze cyane. Sanja afite ashobora kuba hari ko yabitekereje ariko siko biri. Reka turebe noneho dukurikizeho umuntu umwe, ariko nari ndimo kuvuga ngo naba anareba nta muntu ngewe ntagire wenda ngo nuko nshobora kuba mbaturukamo, nta muntu nari numva avuga ngo tugiye kwica ubwoko runaka aturuka mu bwoko bw'abatutsi. No, ntabwo icyo ngicyo nkizi kinamutse kinabaye ibyo ari byose, uwo muntu ntabwo nubwo ntanabana nawe pe, nta nubwo nanamukurikira uwo muntu, ntabwo nanamwumva. Ahubwo nk'uko Sanjake waba ubizi, baraje baratwica, batwica muri 97 twanahungiye mu Rwanda, ariko bari bakuvuga ngo turashaka gutema Masaka. Uza amadisikuru menshi yavuze ngo turashaka kwica abatutsi ngo bajye iwabo mu Rwanda hariya muri Congo. Ibyo byose urabizi, uzi n'ibyo 94 abo bose babivugaga, nta mututsi wigeze uvuga ngo turashaka kwica abahutu, ngo nta muntu uzigera ubaho. Ibyo bintu mu bahutu babivuze bari muri guverinoma y'u Rwanda kubera iki tutabaregaho rwarakabije. wabanje ukarega no wabanje ukarega leta yanyu ariyo leta ya Congo, hanyuma ikagushakira ubwo butegetsi. Ntago nahungiye muri leta mana, okay, nahungiye mu kindi gihugu. Umwanya wawe warangiye rero, reka turebe ko twafata n'abandi, ariko abo bose babikoze dufite uburenganzira bwose bwo kwirinda icyo kintu. Nkatwe niba tuzi ko dushaka kubana, twebwe turashaka kubana n'amoko yose, sibyo? Turashaka kubana n'amoko yose. Ibi bintu ramuzana muvuga ngo Hima Empire, ntabwo ibyo bintu bibaho, ntabwo biriho. Uyoboye akayobora neza, uwo wese turamukurikira. Niba ubona AFC M23 ikurikirwa n'abantu benshi aho igeze bakishima, nuko babuze umuntu ubayobora. Kandi noneho ngira ngo warabibonye ubu ngubu, ntabwo ari ukuvuga ngo n'abatutsi gusa cyangwa n'ubwoko runaka buyikurikira, ahubwo n'abakongomani bose. Ntekeza ko no mu bindi bihugu ariko byakagombye kuba. Murakoze, reka dukurikizeho. Ninde warukurikiyeho sister Ndori? Sekeri na Kasongo na MB. Okay. Yes, nani Suka muraho na host? Ego ndondeza. Ndondeza, yes, thank you. Okay. Yeah, turakurikirana kuri nani ariko sinari nzi izina ryawe kuko ni ubwa mbere ningiye muri space yawe, ariko reka ndagushimire nanje. Twagiye muri Kivu M23 part 1, tuza kugera hano no muri part 2 ariyo wafunguye, mukiri kumwe na co-host Muhire. Noneho nabategereye naje nabumvishe, gusa nubwo hajemo byinshi cyane byo guterana amagambo niki, ariko yewe no basaba kwanza bwa mbere ko twagendera ku murongo, tukavugisha ukuri kandi tukagenda kuri titre, aho kugira ngo tuze tuzicaho tukavuga n'ibindi, kuko amateka ni ikintu kiba gikomeye cyane kitaza kimenywa n'abantu bose, kandi uko umwe akivuze siko n'undi akivuga, bitewe wenda nuko ahagaze cyangwa naho ahagaze. Biza bibabaza cyane iyo abantu bavuze amateka bakayagoreka cyangwa bakayatwara mu bundi buryo kuko bitabayeho. Niyo mpamvu cyane sinzi, hari umugabo wigeze kuvuga ngo muze mwiga gusoma amateka cyangwa n'ibitabo kugira ngo mumenye ukuri. Ico gihe tukiri muri part 1 yari yavuze ngo hari igitabo yarasoma hano twese, aravuga ngo namwe muzagisome kugira ngo muze mumenya amateka y'iwacu kuko ni mucyo wabivuze Sakeri. Yes, thank you, urakoze cyane. Ni mucyo ndakeka ari we wabivuze, yavuze ngo muze musoma kugira ngo mumenye amateka, aho kugira ngo tuza hano twese tuvuga ibyiwe byabayeho, bizaba data, bizaba mama,
ibyo sinkeka ko bizabyigisha cyane, ahubwo ni ukumenya aho tuvuye, aho turi n'aho tuje, kuko nibyo byubaka amateka. Nicyo njyewe nari nzamukiye nshaka kubabwira, kuko hari igihe iyo umuntu avuze ngo byagenze gutya na gutya, bigenda gutya, uku bimeze gutya, aho tugiye kujana nibwo tumenya ibyatubayeho. Epoke zatambutse turazizi twese, nubwo wenda tutazibonye, hari zimwe tutabonye nk'izo za sikaramu, za mobutu. Bamwe muri twebwe bari bakiri batoya ntibamenya amakuru y'ibyo bihe, ariko iyo tubisomye bituma dusobanukirwa neza uko bimeze. Njyewe singiye kuja muri ibyo ngibyo, reka mvuge nsoza kuri Kivu M23 Congo uko nifuza. Njyewe nifuza, sinzi ikintu wenda muraza kunyumva nabi, ikintu bitwa umukasi cyangwa igihugu cya Kivu kitagera ibi byose byabayeho, kuko iyo habayeho iyo twitegereje ibyatambutse cyane cyane muri iyo Kongo yose muri rusange, nta gisubizo na kimwe byigeze biduha. Abagiye bavuga babivuze, je sivyo ndi busubiremo. Muri izo epoke zose icyitwa ngo ni umututsi cyangwa umunyamurenge yarahohotewe, yagiriwe amabi, yewe si umunyamurenge gusa cyangwa n'umututsi gusa, usa nawe wese yarahohotewe aho yagera hose. Byaba n'abashi, turabizi ko hari n'abashi basa n'abatutsi, nabo aho bageraga hose bagirwaga nabi. Yewe n'andi moko, wenda singiye kuvuga amoko yose ya Kongo, ariko umuntu wese waba gusa n'umututsi cyangwa akagira iyo fasiyese gusa yonyine yagiraga ikibazo. Muri Kinshasa, wenda muraza kumfasha cyangwa se wenda ababizi neza batuye Kinshasa, njyewe nahabaye ukwezi kumwe gusa muri Kinshasa, atubwire, kuko n'ejo bundi twarabyumvishe ibibera muri Kinshasa. Iyo bumvishe ko uturutse muri Est, donc Swahiliphone, kesa Swahiliphone cyangwa Rwandophone n'undi wese, bamwita ko ari umunyarwanda cyangwa umwetranje muri Kinshasa honyine, muri kapitale ya Kongo niko bamwita, na n'ubu biracyahari. Niba abenshi muri twe dutuye hasi cyangwa naho muhure n'abakongomani bavuga amangara cyangwa n'izindi ndimi, iyo umubwiye ngo tu viens de l'Est, waba uturutse Kisangani, waba uturutse Lubumbashi, waba uturutse n'ahandi Bukavu, Goma, he hose, ibo baza bakwita ngo uri umwetranje, turi umukongomani. So iki kibazo nubwo wenda kiri personnel ku batutsi n'abanyamurenge, ariko ni ukuvuga ngo abandi bene wacu b'abakongomani baturutse mu zindi ntara ntibaza batwiyumvamo nk'abantu muri en general baturutse muri Est. Gusa twebwe tugira ikibazo kimwe, nuko twebwe baza batwica batuziza ko dusa n'abanyarwanda. Yego bubaho muri Kinshasa, wenda ugasa n'abarundi cyangwa musa n'abanyetiyopiya mugasa n'abanyarwanda. Sanjake ari yawe wavuze, reka vuge, sibyo? Urabizi ko nawe umutero Sanjake. Okay, merci. Sanjake, izo ubajije ni byiza kandi si bibi. Reka nkubwire ko hari rimwe tuza tugenda nk'ahantu bakubona bakavuga ngo uri Somali par exemple, kuko muri ibihugu by'Uburayi abantu baje ba mbere hano ni Abasomali n'Abasudani, nibo bahageze kera. So rero